Good morning. Masih video number 11 ko preamble tawag ko. Video number 11 is the preamble. Ko Indian ki constitution ni matang mama video singda ko Indian ki constitution kamain se mai ko le constitution assembly kamain tawag ko le adu itak ko adu masi sidi pura pure constitution da hora se ko pure constitution che kamain tawag constitution no kari kari le constitution sida ko adu gumado tawag se masina starting sina preamble horse ko aina suna hagre constitution se lari amagumani ko lari amagumani aduga lyric se content yawi ko magi front phrase base yawi adagi content yawi content to ek mathang da kari le preamble se le adu preamble se ngasi tawju sina preamble se Kanadagi logthore a khole habdu de maman sahaga ko objective resolution Jawaharlal Nehru na objective resolution da ngangi bu haide 1946 ta si maman su tangram ko adu da 1946 ta objective resolution ma pigi da ko Jawaharlal Nehru na adu 1946 ta adu 1947 da INC na pass tawgiba INC na Constituent Assembly na pass tawgiba ni ko adu 1947 da adudagi lakpa ngataneba aduda yawa pot ngataneba ko hapet maning halaga hapet yingse ko objective resolution na kamay tawgi do ko naging do 1947 da ko asemagidi Jawaharlal Nehru na objective resolution se kada introduce tawgi ko karambada first meeting kanagi 1946 ki first meeting of the Constituent Assembly adudagi 1947 da objective resolution ta lakibane aduda yengsiko India se kadoba independent sovereign republic ko with a constitution adagi union and territories formation su mana adudana sandokimani autonomous residuary power su union da loi sattoini ko all the power derived from the people ko people dagi all powers derived tarakadami justice lagidami equality lagidami freedom lagidami minorities backward tribals ingi safeguard lagidabani republic territory sovereign state lagidabani integrity lagidabani world peace welfare and mankind sidasu constitution na saba matamda objective resolution na magi aim do constitution na sarapa matamda sigi part sida chalu sigi lamben da chalu haina objective to thambiramabani adu do sigi preamble se reflect tawbagidi preamble se constitution se saraba matunda preamble sapa poideni ko preambles na hana iraga constitution se sarapa nateba akoigi preamble se sartringaida objective resolution saran sare objective resolution dagi constitution se muk sare constitution se muk sara matunda summary oina masama kari kari yawi haidi ko Indian constitution se bulap whole oina yema matamda kari kari yawi habada khangnabagi damakta ID amagum ko haidi akogi identification tawnabagi damakta preamble se hapkhibani hapkhiba matamda mai kana na haidi damoina Jawaharlal Nehru ko Jawaharlal Nehru na kai haige hai kanda preamble se kogi horoscope ne hai ko a horoscope of our sovereign democratic and republic
B.R. Ambedkarnasu haramiko B.R. Ambedkarna kai haramni harakanda manasu harami horoscope nenako adu mana political horoscope ne harami political horoscope constitution ne political horoscope ne harami horoscope habadi koigi masiji yengakanda koigi kayani kuthi habadu kuthi duniko aidi kuthi gumba style duniba koigi siji yengakanda preamble sida yengakanda constitution na kari yaramgani habadu si yengakanda khangma ngamdoinebako aduga constitution na yawa pot kudimaktusu sidaisu loinama aidi mention tauramdoineba either mamingdo oigira adugi akoigi aim in life haitare constitution sagiba matamda koine aim ama tausagibado adugi aim do fasana sida reflect tausabadiko adudani adegi BR Ambedkar natabida atopa NA Palkibala mana kay harang yanda ID of the constitution koina constitution gi nangse kanano haise nangi ID de yengkan khangidana adumaina preamble se yengkanda India haibase karino Indian constitution haibase karino haibase khangdoinebako aduniko si lere Indian gi preamble se Indian constitution gi PDF to the lyric to the sumaina iramiko kamai iramge harakanda we the people of India haina iramiko we the people of India haraga we the people of India haibasigi taseng tasema meaning haitareko sigi taseng tasema meaning se kaino haragadi we the people of India haitaragadi akoigi power se kaidi lore haino power comes powers authority hairasareko comes from the people ko we the people of India everything comes from the people ko adigi having solemnly resolved to constitute koi punamang namata oini yanare ko to constitute India into a India haiba pot se kari sidai saise one na sidai ta ama letra si amendment amani ko sovereign socialist secular democratic republic haiba India haibase kaino India haibase preamble se haise India haibase koigi people singsina India da leriba Indian people singsina kam haidi pulap punna kano yanaba ama haidi moina masi India haibase sigi pose ohilasi haina resolve lauraga ko India se same haidi sovereign oinaba socialist oinaba secular oinaba democratic oinaba republic oinaba koigi resolve ama laure sinema ko haise ko and ko resolve ama laure aduga kadawi ai harake ko sidesta one and haise ke ai harake one si kaino sidesta haise subside kaino subside substitute haiba ko substitute by the constitutional 42nd amendment 42nd amendment da Act 1976 के 42nd amendment da hapsalakpani section 2 haitare ko adugi Act 42nd amendment gi section 2 da hapsalakpani kari kari na hapsalaise sovereign democratic republic haise ko hana sovereign democratic republic haise sumaina leirame hana sigije hana leiramane sigi aina sidena sise sovereign haise sise aina red underline taurising se hana leirama tare sovereign democratic republic se red underline taurising aduduga socialist sigi aina blue na underline taurising se socialist secular sisina kon hapsalakpo idoini karam kanda 42nd amendment act 1976 ko effect 1946 sorry 1976 ko aduga enforced given 1977 ko edi Europe tasing Europe given 1977 act to pass given 42nd
से 1976 दा पास तौरेको अदुगा socialist secular से हप्चलकने करा अदुगा अमु मखादा माय preamble से मखादा मु बस थरी कदरे को मखादा मु सथै करिनो हार कांदा येंसिको okay to secure to all the citizens justice is karam justice no social economical political justice ko point number 1 phangan doi ni ko sina ama sina ka doba india je same doi ni india is sovereign and then socialist and then secular and then democratic and then republic and then have ko adu duga moi masa citizen masa we the people of india masa citizen masa ni duna kari wende ba phangandoiba citizen masajin ni kari phangandoiba india duna masai sovereign socialist secular democratic republic o hengre aduga model riba citizens duna justice phangandoiba ko justice is social justice economic justice political justice lai loini ma explain toroke ko adegi liberty phangangadabani equality phangangadabani ko hi hi bro sigi what since term since loini ma explain torokani ko matha matha Category justice, social, economic, political justice pangalani, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship sisu pangalani, equality of status and opportunity sisu pangalani, and to promote them all. Si promote wise fraternity se promote na brotherhood se promote ne yung ko justice, liberty, and equality di kado heba secure to kon bane ko da taseng na phangan madune aduga promote wazana karino fraternity se brotherhood se ekta compulsory dina te patta wada bo brotherhood laita ha nation se develop toro to ni na cha na haidi amaga amana hingma matamda respect on the dignity of individual ko aduga sidara two ama sulai karino unity and integrity hai na ko unity katang lai bana ya de india integrity and changeba ko unity and integrity of the nation adi unity laire na akoi lebak se thulare ji unite na ha lebak se thulare de kamai thau diba gyan dai ko adi ai koi kara manaraga koi unity laina koi se lebak se tokai lebak se taruk tare phone thugare se ha adi kamai thau diba ko the integrity na ma hapsale se kaino leibak hana degi leijariba india se sunkai kai da mo kona se shine ko ha se ko adu duga constitution amendment 2 id chiki hariba chapmana na sida hai je 2 da hai se kaino substitute by section 2 EBID have the same as this amne ko matha ke duga id constitutional 42nd amendment act 1976 to adu duga chapmana hai ni act ta de ko duga kariba hana unity of the nation katang hairamani ko hujikti integrity have a word sum hapsale gantai ko integrity have a word sum hapsale hana di kare dorame ba unity of the nation katang hairamani integrity have a word sum hapsale karam same act ni ko 42nd amendment act se aduna 42nd amendment act se da kare kare hapsale asagi socialist ai sum hapsale secular have a word sum hapsale aduga fraternity gi makhada kari integrity have a word sum hapsale ko integrity ana yarang da bane and integrity have a word sum hapsale aduga last ka tore in our constituent assembly this 26th day of November 1946 do hereby adopt yung ko munna kang hausi ko edi sa adopt na ma hydra ko sise hayang samam namni ko in act have ko si adagi and give to ourselves abama adopt to by kaino constitution assembly sema ga koi masi se koina si constitution se koina adopt to se hai ne in act hai tara ga di kaino madugi act to enforce to se sine hai se ko and give to ourselves kari aikoi isada bibirasi pirasi ko constitutions sige constitutions adopt tawgre ko constitution assembly same gre ko mamang ni assembly ni in act tawgre constitution assembly no kana ana pass tawgre constitution assembly na
constitution do draft do moina first reading second reading third reading subada enact tawgre ko moi pass tawgre aduduga give to our serve this constitution ko yung ko enforce tawba ina mahapakwa mayara kane ko enforce tawba enforced tasing tawgibasina karam kandana sidi November kaya no ma se November 1949 dadi kadoi adopt tawini adopt tawbaga enact tawbaga se November 1949 dani ko aduga enforce tawba edi whole constitution se pura enforce tawgibadi 1950 dani ko adusu January 26 to ko sisina November 26 1949 sidana adopt enact haidu ko hayeng pakada when constitution se enact tawgibase karam kandana haragadi November 1949 ko adopt tawgiba hai taragadi 26 November 1949 duga enforce tawgiba hai taragadi ko enforce tawgiba hai taragadi 26 January 1950 da hai ko si yam samam namni ko enforce tawba khatang dani ko adopt ka enact ka sina 26 November 1949 yani ko sida Indian constitution gi sida loire ma ki words in terms in sigi ye explanation how ra ko yan hamada kare we the people of India sibadi khangani id power come from the people have ni ko si Jawaharlal Nehru ki objective resolution to suyaw bani power se kai de la power comes from the people yan hamada socialist seeing socialist or hamba wachiken sovereignty answer hamba wachiken sovereign ko sovereign okay sovereign da yaha mana hai chiken no ko India is independent oigada ni haibu ko independent independent hai bari no ko is independent independent oigada ni ko first rule sovereign ko sovereign independent se kari kari dano independent oidus ekta independent oire ai ni ta mi kaidi atopa country daga lan pak to ba ya sala natraga ano no adi independent oire not in the sense that we are free to do anything not under control of external power habadi any external power amagi makhada leitaba habani sovereign habadi kaino we are independent from any external power ko atopa country amagi makhada leitaba full kari authority leine ba hoda kari full authority full power ko the bini kadawa over internal and external affair aikoina any akoigi country manung the sendok chaba degi sagat chaba adugo country as a whole India ama oina ko mapanda kano UN do yawo oirasu amada bu yawo oirasu idi adugumba external affairs kuma torko matamda aikoigi decision se isana lawjagani haiba ko akoina lawriba decision se id full authority akoida leisai ko lawriba decision se ko adugo can accurate ko ay isana ni atopa lam lawjaba yai can accurate lawjaba yai or set abadi pithokpa yai ba mingonda ko territory territory sisine haidi independent oi bai kaino sigumba sene ai isa is mine tawjaba ya ase magidi akoi origin do kai de la kibeno origin de kai de la kibeno aragadi apina tasembagidi sovereign se koigi objective resolution da dum yaograbani ko sovereign habse objective resolution degi la oideni ko objective resolution
ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ objective results ꯖꯋꯥꯍꯔ ꯅꯦꯍꯔꯨꯒꯤꯗꯣ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯋꯥꯔ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ independence aspiration नेबको aspiration for करी aspiration for struggle तौनबगीदमक्ता अखोगी कय हायनि freedom struggle तौबा मतमदा अखोइना aspire तौजबा अखोइना aim तौजबा पोट अमसु ओइगी sovereign हाइसे अखो sovereign ओइजनी हाइना freedom struggle तौबा मतमदा दम हाइजैदनको अदगी 3 दा करी 3 दा कदर sovereign से कोइना judicially हाइदि court ना sovereign अखोइ sovereign से ओइगदबनी हाबसे करम हाइगी से येंसेबको हाइदि केसवनंद भारती दम खंगमनि केसवनंद भारती बपलक तारगदि अखोइना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दि दम निचिंदनिको वनंद भारती को केसवनंद भारती this is the 1973 Kida the basic structure that sovereigns include included in basic structure. However, sovereign is any principle like accurate over set territory over internal external affairs foreign policy do power basic structure meaning basic structure parliament parliament norm parliament USA parliament decide adu yaro ke samaran da bharat constitution basic structure sovereign have basic structure da yawe noina semdok pa yaro ko adu duna adu ke samaran da bharat adigi moise judicial canonico judicial interpretation hai tare ko adi ke samaran da bharat oi gumba adigi judicial interpretation judicial interpretation is a term interpretation ko judicial interpretation no quite faster ke sabanan da barati lere adegi second subada berubari hai ba lamma mani ko berubaru case ko berubaru case union canonic case ko berubaru case 1960 si berubaru hai se mafam amakak ni ko ka pa kano da leben East Bengal da or zikharaga Bangladesh ko si berubaru se akoina Bangladesh da pithokiba lamne matam da di East Pakistan ore ko adu Bangladesh oi East Pakistan ore adu East Pakistan da pithokiba ni se berubaru hai se asi pithopa matam se da rene mara yam tawna gi ko adu da sigi sovereign gi last ke principles can acquire or set territory hai se si se mana haidi external sovereignty se mana justify tawgebane sigi berubaru case na ko koi territory ningon da pithok pai se koi territory ningon da pithok se koi isagi right ko adudo adudo se da hagebane ko external sovereignty akoina akoigi foreign affairs maintain tawnaba honaba matamda kari akoina tawjaba decision akoi lawjaba decision do koi isana India masana lawjagadabani ko aduga session haibadi kaino mingon da pithokpa ko session of territory jesu koigi id territory pithokpa jesu sovereignty da makha po haidi external sovereignty da makha laidoni ko adagi
cession of territory se su kado hara kanda masida very very case haram is cession adi karigumba territory pithok oi taragadi constitutional amendment the darkar le na sumar haram means constitutional ko hoi constitution na semtok pa masu darkar le na haram ne constitution amendment doi taragadi simple majority na gadi awe ko constitution amendment or kara le special majority la adu ne ko aduna berubari cases external sovereignty ni ko isana kogi sana lawsaba yaba decision ni ko sidista kanamtana yelakadawa hadi yepe ade ko adigi for subada foreign policy india ge foreign policy me amamle CCD policy da hapa judicial interpretation hapa policy program ko for foreign policy foreign policy koi india ge foreign policy is da dum reflect hoye uji ko siksu dum reflect hoye ko like russia ga kanoga mi atai country na longnai hena ekta russia da I chungchan deba ukraine da I chungchan deba ko balance ka so na sale russia da zo depend option de adi russia je so koi ge yamna ariba friend amani ukraine so ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯇ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡꯗ ꯊꯥꯎ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡꯗ ꯀꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯂꯝ ꯑꯃꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯕꯥꯅꯤ ꯈꯟꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃꯗ ꯍꯦꯛ ꯆꯣꯡꯁꯤꯟꯕꯁꯨ ꯇꯧꯗꯦꯕ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯤ ꯑꯇꯩꯅ ꯇꯧꯅꯩ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯂꯩꯖꯩ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯛ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯤ ꯂꯩꯖꯩ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯥꯟꯅꯒꯗꯕꯗꯨꯗ ꯇꯣꯡꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯁꯤꯅ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯛ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯤ ꯀꯣ adagi kaidoge hara kanda koi multilateral forum mem am yawe ko joining multilateral forum abadi UN yawa ko BRICS yawa G20 yawa haibse yawni jo to kan hedi masidasta akoi country ni yaw mi atopana country na yaw da ya de haraga akoi yaw ga da banate ko adagi yaw no haraga yawro da banate sidi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯥꯎꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯀꯩꯗꯧꯋꯦ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯌꯥꯎꯈꯤꯗꯅꯀꯣ ꯀꯃꯟꯋꯦꯜ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯃꯟꯋꯦꯜ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯌꯥꯎꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ ꯌꯥꯎ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯟꯕꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯗ ꯆꯟꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ joining multilateral forum forums ꯀꯣ forums like ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ BRICS ꯀꯨꯝꯕ ꯌꯥꯎꯕꯀꯣ BRICS ꯀꯤꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛ ꯄꯥꯎꯗ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ BRICS countries ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯨꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ country ꯃꯉꯥꯁꯦ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦꯕ G20 ꯀꯣ United Nation ꯃꯣꯏꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯌꯥꯎꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯖꯕ ꯌꯥꯏ adagi foreign policy do hojik tarise akoi isagi technology isagi develop tawsaba nirbhar ko atmanirbhar bharat isagi technology develop tawba domestic kujukalai sajaba khochaba adu mem jin disu adi mingondagi leidanaba honabisu this is also one of the foreign policy ni ko adi leidanaba so honajare isan adunani hojik USA ge trade tawna matamda tariff 40% hamjalakuse sidaisa koi India na hadi mana lawning ma free ta dum lawrakani ko hadi koi gi national interest na first to hamdoine koi gi nation gi kana ga dam USA na ekta nam fuda to da to haraga ekta chakka da na deba koi India se ko fanamna USA na ko da mateng pange haraga so USA na tawgada ba photo hadi akogi national interest na fast akogi national interest so kada wo itara ga chu to kare ko for tawaswe ade ko challenge adugi challenge me amam dile habedi sik sovereign oi haise sa challenge me amam thole challenge habedi kaino ma bu signara paita sovereignty da akogi India gi sovereignty da signara pa challenge khara palam tamda akogi da akogi globalization ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄꯩ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯃꯒ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯑꯃ ꯑꯣꯜꯂꯛꯑꯦ
ko ama depend tawse yam henkal globalization tawrakpaduna maram orakanda koise karino World Trade Organization yaurokpa ko adagi IMF yaurokpa International Monetary Fund ko climate treaties yaurokpa ko climate treaties siguma mayam yaurokpasina akoigi sovereignty da akaiba khara lai kamai tawini khudamana sigi climate treaties da akoigi plastic nana the plastic treaty sign tawnabasida ko India se kahaini अतोपा कंट्री में आने चैनल वाला फोर्स ऑफ इंडिया कई इंडिया दे कोई प्लास्टिक से हम साए को प्लास्टिक साहब से इंडिया ना हाई से ना प्लास्टिक साहब से कोई प्लास्टिक साहब से थादो को पूर्ण ngam tek थादो मतलब ना कोई नेशनल इंटरेस्ट सोकनी कोई इकोनॉमी दे सोकनी अदुना कोई प्लास्टिक साहब से पूरा चपचाना थिंग बदो कोई ngamdre हाई बट ग्लोबल की स्विट्जरलैंड जापान मोइददी सुकेमेटिक डेवलप ओइग्रामीना प्लास्टिक हाइबसे मोइददी दरकार का सुलैत्रे अदुना प्लास्टिक से साबजे प्लास्टिक के पोल्यूशन से थिंग है ताकि प्लास्टिक से साबजे पुलपना थिंग है सिने हाइस फोर्स ऑफ सलेबो कोइदा इंडिया दा को अदुना क्लाइमेट ट्रीटी सिंग साइन तौरबो मतमदा खरा हाइदि होय अदमाइना साइन बरि तौनागी क्लाइमेट ट्रीटीज तो जिकाइबा प्लास्टिक पोल्यूशन की ट्रीटी दो साइन तौनाद्रिबा कशु बतबदबु फोर्स अमखक कोइदा टिल तौनाबगिदमक्ता पोसा अमा लाइदनाको अदुगुमदो ग्लोबलाइजेशन तौबदगिनि यामा लाइस हाइदि ऑर्गेनाइजेशन यावबा हाइसे फाइदे फाइ बट ऑर्गेनाइजेशन दो कोइजो कनो तोसलुरा कांदा को हाइदि मोइन ऑर्गेनाइजेशन दुना रूल्स एंड रेगुलेशंस सेमपदो कोइ इनदबा याराक्ते अदुदा कय हाइनि खितंग सोकपा याबा चैलेंज खरा दुम थोले adagi mo koi gida haragana technology hujik technology sakalakona maram kana sovereignty de so kai ba yam lai adi hujik se warfare war mina war of salapa mina lam logi baduna ama oi ko technologically hujik koi gi sovereignty da koi gi dilemma ba lai koi kan sovereignty से कमांड डिफाइन तौदो है से new sovereignty को dilemma कईदो हर कंदा सिदेसा क्वेश्चन से करीनो हर कंदा the AI को बलाकस AI को बलाकपा को AI को बलाकपा AI को बलाकपा से मरा मरा कंदा कोई कह है नि AI से US ने लोन कंट्रोल तौइदा को अदुबु AI become a part of India की technology development so AI से दरकार याम ले रे तो India ना कदवे US से depend तौ ले रे अदु ai अदुमाइन तौ पोस्ट मैम लाए को अदगी करी अतोपदा करी कोई data governance कोई खुदमन है sorry any government की data वगैरह आधार वगैरह और कनो वगैरह इंटरनेट लोई थाकली दिना को अदगी करी हाइनी कोई गवर्नेंस की पोर्ट करी करा में जो डेटा में जो इंटरनेट लोई थाकली सिगे हारे बे इंटरनेट से कनाना कंट्रोल तोई USA ना को USA ना याम लोइन पाई ने डेटा गवर्नेंस से सिगे मतंग दसु hujik technology da कमाइन तौदोइनो कोई जे हाइदि इंटरनेट लोई थाकल लेरे करी लोइन सुनबनी को थाकलिसे लाइक कोई बायोमेट्रिक्स तगी करी देगी इवन अकोइने सोशल मीडिया यूज तौम मतमदसु कोई डेटा मैम थाकलिदना को असी मैम से USA दा लोइना फंगी को हाइदि इंटरनेट आइसे इट्स वर्ल्ड प्रॉपर्टी मका ओइग्रे अदुना कोई sovereignty दा कारक कदरा हाइबगी चिंगनाबम से लाइको देगी cyber sovereignty cyber sovereignty सिसुनी को कोई इंडिया की नि हाइसे बरा पोचिंग से ऐसा कारक कदरा हाइबगी चिंगनाबल लाइबदनी को cyber sovereignty देगी सीधा अतोप करी ले फेडरलिज्म कोई फेडरलिज्म से सिसुने कोई दा काय स्टेट खरा दे कोई स्टेट को पामी कायना लाव का सुयाविदना को सेंटर स्टेट रिलेशन को कॉन्फ्लिक्ट खरा मकाइना नोइन इंडिया नोइन हाइबदो अखोई तौरो हाइबका स्टेट खरा सुदुम लेय हाइदि लमहेन स्टेट हाइ तारे को अदुगुमदो लाइक अखोई GST गुमदा करी GST गुमदा
से खरदी JSC से यानिंगदबा मैम am yawe even governor की function da यानिंगदबा मैम am sule like Tamil Nadu Kerala ko adagi environment da khara mana environment protection da support tawba khara mana environment protection da support tawdaba khara masale ko Jammu and Kashmir ki article number 370 haidi state harasibudi abrogated tawgre but tawdabu matamda lenamise kaino Jammu and Kashmir da hena power ni pyramid se aduna sovereignty da su queen sovereignty da so ka la ko adwa ta na mayam ama legre conflict situation la koigi insurgency ki situation में हम से को federalism adu मैम ने challenge से लोल में ना रो को मैम हम चलक पे यारी को sovereignty द challenge मैम हम रही को adu hojik loinamak tawragumse khara khaktanga koi aina sum happen nei number 1 ko aduna some mains ke answer I think chu hidai dum tam hawse ko ado adumaina adi season sovereignty ke legre adagi next word ta kadi okay next word ta kano la se hang mathang the socialist sovereignty lo socialist ko socialist socialist na mo hai se na kai na kanda koi gi India se si socialist okay socialist hapsala koi dini ko kona thang hapsala koi dini hana degi koi socialist wa se ai di preamble de yausal da ta ga so hana degi koi socialist adum leizare koi gi India gi constitution adum phajana yausare socialist but abada bu preamble da phajana reflect tawdre aina haido ID da phajana reflect tawdre hai go mane koi da ara kana nang na sa se kano oi koi gi class 1 section C row number 3 order but row number 3 se nang row number 3 se nang ge ID card to da yauram da ko mane row number 3 habis nang row number 3 do ko na thang da hapsala ko ge mo ni da ID da gan tai ko yauram dre hana de gi di nang row number 3 se oizara le ram nang ge ID card to da uttaba khatane do socialist size adu go mane socialist size hana de gi Indian constitution ni yausal le ram ne adu ko koigi 42nd constitution amendment masi se atopada mini constitution jo hainu ko constitution amendment 42nd se adi ki 42nd constitution amendment se sisina socialist hapsala ine masagi row number 1 aure row number ID ka ta hapsan bodo dumaina socialist se hai bada 1 aure ko India je socialist orini hai bada 1 aure duna socialist se hapsan se ado socialist pure meaning je krai de la ke ayagadi socialist makhal yam yami ko like utopian socialism kwai ariba socialism se ko adui mathang da koige Karl Marx ke Marxism ko moi socialism de communism da la ko kangu adagi Gandhian socialism ko sigi haiba mayam jing se socialism mayam jing se da akoi India ki socialism se pura tongan ba ni Indian socialism pura makal amatang da depend tawde Gandhian gi ya ma lawi body socialist ko aduga ai hajarage ko sidai historically koi gi socialist karam kan dagi la ke haragadi koi gi iban India independence pangding adige koi gi INC na ko INC na koi gi abadi session da ko koi India je socialist orgadam in INC adopted ko socialist orgadam ni hamse koi gi yemin koi gi da koi India je socialist orgadam ni hamse abadi session da low grade abadi session from kanda 1955 ko adi INC number asida is adopt tawra tasen ado constitution du yaure historically INC na so dum adopt tawra socialist ko adu matung dagi di kari origin se karai da lai ka hana kanda origin se karai da la ka hana kanda tasen hapchalak ba hai tare maming hoina hapchalak usina ko
42nd Amendment, which is the 42nd Constitution and Amendment Act 1976. Enforced of given 1977 ni ko crown ko enforced of do mo 1976 mo ko the socialist before sinakram kanda na socialist akoi oise ayamana karai dano socialist in kari DPSP the new socialist ado si ano the hapa gunge constitutional provision the hapa is constitutional provisions yung ko constitutional provisions na kari no koigi like say DPSP the new DPSP tamba matamda ay pasana explain tawrage ko DPSP mayam ama lay DPSP mayam dugi marak tuda socialist principle mayam yae kuda moina ay sa dito mam kano 15 so article do palam 38 39 ko adigi 39A ko adigi 41 42 43 43A ko 47 ko siga hai with DPSP mayam se ayeng DPSP tamba matamda ay pasana explain tawrage ko adigi force over the meaning magita saying the same meaning sa kaino socialist or begin meaning ay yung ko akoy da akoy gi socialist ay na hydro different no yun mayam ga manage na ado akoy gi socialist different or meaning different or socialist karam socialism na ay nadi democratic or ba ko democratic or ba socialism din sige democratic or socialism sa sige atopa socialism ka manade like akoy gi not kari communist socialism ay naman sila ito ko sige sign out at na rin communist na traga state socialism daw akoy native state socialism akoy gi socialism sige kay no democratic socialism kang ba hindi si communist or state socialism sige pura marxism akoy gi Mao Zedong gi matamda China da ka torma poto ni direct sige ko akoy da tawri sina kay no democratic socialism is a kamayna se may har ka di koy Gandhian socialism do sida na more high tar di mongonda na hena yamna di mangonda direct mongonda gi direct lobus na tipo ko mongonda na hena yamna adu ba Marxism di magi principle du khara lawi ko socialism Marxism dagi principle khara lawi adu dagi khara tana Gandhian dagi khara hena lawi adu Gandhian socialism sai hierarchy ko explain daw sa Gandhian socialism hai sikai no Gandhian socialism sai explain daw ge lo ding na point na mam lai gre adu bu maru ai ba point khara ai hai saram ge Gandhian socialism di mangonda mai di akoi da just oi ba achum ba chat ko non violent oi ba society ma pam I will the violence yaw da bi non violent ba society ma pa le ko just oi ba society ma pa le but akoi gi Marxism da di ka dawe classless ai de kai no class lai ta ba ai di thak lai ta ba sina ina ko me sina la ra ba ni lai ta ba ko stateless ko government ma lai ta government lai ta ba meaning kai dictatorship kumba pot se lai ta ba ha ni ko stateless ai sa adaga communal oi ba community dana masana kuling jabai ta community masada na power pai sa ba ko communal society malesa ba adugumba duna Marxism ne ado Gandhian di violence support tawde Marxism dis mai se violence da ka le ka ne mai violence yaudra di asiguma classless stateless communal society sil king mga mo kuda mo na ma hire ise yung ko koigi slavery le feudalism le pasa pa na pa da bu thare capitalism la
अदगी सोशलिज्म से लापने कैपिटलिज्म से नुंगारक्तबदगी इना कुंबजिना अखोइसे अदम नंदबी लेरे न खनबदगी इरांग होरे अदुदे इरांग होरपदगी केदोरे कैपिटलिज्म से लाए कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म से लाए सोशलिज्म दा हाइसना कइना कंदा ngasagi kano the into bane ngasagi capitalist kangu sa pa ba kangu sin the into bane adu daga moi gi makha da ko dictatorship haidi moi makha da ko je laibe ya ponte na in lara ba de middle class family ne andin sina hawra ka na moi na state amaling ka na madu do madu da hana paisa pa me an pa ma property kari kra me andin do whole society da pula pan equal ni yen bane Marxism से निपाइन ले रहे थे पा equal ni yen do ne paisa kari kra lo shu na ba ko state to na dictatorship ne pan de adu pana phona padam na ngasagi violence adum taw da ya revolution taw da like Russian revolution se so one of the best example Marxism se krai da chane gi ha ga de koi mainly oina koi da USSR da chanarami ko adagi mahari Lenin Stalin gi matam da ko China da chanari Mao Zedong ko adu matam China da ko adagi adu da chanari sine Gandhian socialism se de akoi da India da lai madi mangon Gandhian socialism di kamai to ga kanda akoi se persuasion ethical values kano da takpi bai ta akoi gi capitalist kango jingsida paisa paiba kango jingsida ethically persuasion tawraga akoigi haizeraga or moje themaga natra kano tawrakanda mogi properties se mayam de yan thuan bai ta paisa paiba properties se mayam ji yan thoba not using no seasonaraga balance seasonaraga natra vida ko adu dubu Gandhian socialism ko ade more peacefully oina ko adu duga kadoga kanda masu kadoba koigi class amta lehendabne ina khun balai ba khayan dabne aduga love adi trust ta oina tawra ba haida thajana bai matungina magi properties share tawna ba haida aina pamba property do nangna thaja bai matungina aingonda pirakko ko adagi aina nangi thaja ba do manhan bidaba ko trust depend over socialism ne ko ani degi khara laura kan democratic socialism se lang pane democratic socialism habi kaino pura pure oina state amana pan bisu nataba pura pure oina decentralized tabusu nataba habi centralized tabusu nataba decentralized tabusu nataba pura state government na pan nataba pura panchayat natraga koigi makhagi municipality kari kara grassroots level na pan bisu nataba ani mak leitro koida kari lei koigi desu union government lei natra Marxism dana haisana union government dana loinamak sudam sasan payo havani every property kudimak se public way there is no private property ko adu Gandhian socialism haisana kaino grassroots level dagi village level dagi palo havani not mathak dagi pan na ta ning thau na traga kogi state government na traga central government dagi palak na ta panchayat dagi kogi local government dagi grassroots level dagi palo havani ko grassroots level dagi haina raga ma nang ta da ma manangi lamdo ai koi si village sokpat na bagyan man tas main tawra policy haina raga adu dagi sagalak se sene haiba pot ani ja koi India da loi mix oina phangmane ko panchayat to jo koi India da lai husik ko adagi kaino government state government union government haina tongana ju mathak ta dum lai ani mak to dum phangi ko and also like mabani the mixed economy is phangyo everything mixed economy de kaino Marxism na haise kaino Marxism or Gandhian socialism ani mang na haise kaino there is no private property tongana own to mi na own to ba lamjel leite habani ko private oina own to sa ai san own to property ko dimak sa kanada depend to state ta sida haise na mixed economy haise na kaino both private property public property lane ko mixed economy and also the companies or any corporation or any government industry or private na own to ba public na own to ba na lane sinema mixed economy ni sinema adu ni ko democratic economy haise ko democratic socialism haise first point da ni se lene second point na kaino mixed economy
mixed economy ko mixed economy ki example ama kak pirabada mixed economy se yam phasana salare ise kaino koigi 1991 da ko economic reforms ama tawgi yam sawe economic reform Narasimha Rao na prime minister oringaida adagi akogi prime minister oibiramba laigidraba akogi Dr. Manmohan Singh na finance minister oringaida economic reforms ama tawiba 1991 da ko hariba 1991 da economic reforms tawbase masigi economic reforms na kaino harakanda akoise hana close oiba mayamda trading tawdaba ko state na pura control tawba ko economy ama oirambaneba akoise ko hana se idi pura socialist ke principle do restrict yam tawbo ko adugo photo oirambaneba yan tai ko adugo karida change tawgiba liberal oiba aidi state government da kaina depend tawdaba trading tawba matamda ko market based ai tare ko tongada boy tare ga dum yon bai tare ko market based market to gi matungina ko market oriented economy da change tawgiba yan tare ni ko mixed economy se magi example pure example haraga sisini ko mixed economy yani ko adagi atopa ma'am am sulay like democratic socialism se supreme court na so mai haram supreme court na supreme court ki interpretation the democratic socialism se kamai ha gya kanda supreme court na haram me kai na kanda poverty eliminate tawa ngasai classless habido adu ni ko pramana interpret tawde ko eliminate karigumba country duna poverty se eliminate tawa ngamaba ko adagi lairi haitaba lairi se loina ma hayalaba or lairi hayalaba meaning gyan taba mi se nam ma lehalaba ignorance se eliminate tawgraba ko inequality ko disease laina tina mayam inequality ko manadaba mayam ko of opportunity asi mayam se eliminate tawgraba matamda da kadawba koigi socialist haibse oy socialist haibse oidoini sinebo haise ko supreme court ki interpretation se sine ko supreme court ki interpretation se kitang practical oiba wali ko but tawadu asida ista koi aim ama thamaga asida aim thamaga chathadoini ko any ek law pass o matam okay meaning democratic socialism se la lowest aisa adoga judicially koigi supreme court ki the meaning pibado adu koigi kaini ruling ma'am am chu tagi supreme court na ruling ma'am tagi kudamoina koigi judicial pronouncement ta judicial interpretation judicially law thokiba jingda ko adi court law thokiba jingda khara pallama ko pronouncement judicial pronouncement na sigi kesabananda da sumasi socialize kano yaure ko kesabananda bharati da sum bharati kesabananda bharati 19 kya 73 da ni ko basic structure da yaure socialist se basic structure da yaure ko adagi kanosu Minerva Mill da kari hai socialist hai Minerva Mills 1980 da ko Minerva Mills su kai hai ga kana ko gi ani lei ko se Minerva Mills ko gi equitable distribution hai pot ko di ba ko gi sarkar na sentam review da oigera amado oigera equitable distribution da tawgadam ne ngasai gi inequality do handa ga daw de habu gi mo kano ni ko mo amani ko sida su tahal right tari si ko adaga karigumba welfare koigi welfare program ama paikale na khalase ye government adai taragadi adai da aim thamdu se kana welfare of
welfare for all haiba ko yani ko minerva milk case na haramise adagi 2 3 da DS Nakara ko DS Nakara ni case ama sulerami 1986 da ko sisina akogi pension gumba sarkarna akogi minorities natraga socially social security scheme da yana paisa thagana bai matang so haidi sise sigi case na haramani ko pension and social security siga haraba case sing se loina socialist ke principle pan ba khudimak to loina ma ha pe ai ko sise mains ke writing da di sigi haraba aina hi ki case man sing se loina ma ha pe adu ni ko ds na kara da hai sa adagi akoida social welfare scheme me amam le example loina sigi social security scheme ai tare ko example loina khara yang the welfare scheme me amam le like welfare scheme ko welfare scheme khara pallaba da koi government ki welfare scheme me amam le like MG and hꯧꯖꯤꯛꯇꯤ MG ꯍꯥꯏꯗꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ MNREG ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ PDS ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯌꯨꯁꯃꯥꯟ ꯚꯥꯔꯠ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯇꯤꯟꯅꯥ ꯀꯣꯛꯍꯟꯕꯒꯤꯗꯣ ꯀꯣ ꯑꯌꯨꯁꯃꯥꯟ ꯚꯥꯔꯠ ꯔꯤꯖꯔቬꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ disability ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ SC STꯒꯤ OBCꯒꯤ EWCꯒꯤ reservation ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦꯀꯣ land reforms zamindari system ꯃꯨꯊꯠꯄ ꯁꯤꯁꯨ socialist ꯄꯨꯔꯛꯅꯕꯅꯤꯀꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯗꯒꯤ RTE right to education ꯀꯣ ꯁꯣꯊꯔꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯍꯜꯂꯨ ꯈꯔ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯇꯦꯁꯟꯗꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ employment guarantee ꯍꯥꯏꯗꯤ employment guarantee ꯁꯤꯁꯤꯃꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯇꯧꯋꯦ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯌꯥꯝꯅ employment guarantee ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ socialist principles ꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯄꯨꯡꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯤꯀꯣ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯖꯟꯙꯟ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯦꯡ every ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ banking systemꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯍꯟꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯍꯟꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯤꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯂꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯀꯣ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯂꯥꯏꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯁꯇ ꯁꯤꯡꯅꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯁꯤꯒ ꯚꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯦꯟꯁꯟ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯇꯦꯟꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯄꯨ ꯇꯧꯅꯕ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯦꯟꯁꯟ ꯈꯔ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯀꯣ ꯇꯦꯟꯁꯟ ꯕꯤꯇ꯭ꯋꯤꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯁꯤꯒ ꯚꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯍꯦꯛꯇ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯅꯤꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯂꯤꯇꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯥꯟꯅꯗꯦꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯛꯇꯅ ꯀꯥꯟꯅꯩꯌꯦꯕ ꯕꯠ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯕꯁꯨ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯇꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤꯗꯤ ꯄꯤꯗꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯚꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯁꯦ ꯐꯪꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯂꯣꯏ ꯄꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯣ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯦꯟꯁꯟ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯐ꯭ꯔꯤꯛꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯚꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯁꯦ ꯂꯩꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯐꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯐꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯂꯤꯇꯤ ꯂꯥꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯁꯤꯒ ꯃꯔꯩ ꯇꯧꯅꯔꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚ ꯍꯥꯏꯗꯤ lack in distribution of justice ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯆꯠꯂꯦꯅ ꯈꯜꯂꯣ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯇꯥꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗꯣ ꯐꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯨꯅꯁꯨ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯒꯦꯞꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯂꯥꯏꯛ ꯒꯦꯞ ꯕꯤꯇ꯭ꯋꯤꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯒꯤꯅꯤ ꯀꯣꯑꯦꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯟꯠꯒ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯔꯤꯁꯀ ꯄꯣꯔꯒꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤ ꯈꯦꯠꯅꯈ꯭ꯔꯦꯗꯅ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 80% ꯑꯣꯐ ꯗ ꯋꯦꯜꯊꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯥꯏꯌꯦꯕ
2% of the people ko adi 2% of the population na 80% of the wealth ko India gi se pai ga haidana ko aduduni ko ari ina khun mana padana khun gi ba lai ba na padana lai ra ba adugumba state ama hujik kana oire idana ko India se aduduna aduso ko gi socialist challenge ama khak ne ko state lo sala se koi yam koi se tawrabam se sigi mathangda hayeng se secularism democratic republic se tawse ko aduga atay atopa justice liberty fraternity disu mathang tawak se aduga question khotok se ko se mains ki suai dum cover tawrogum bani ko mains ki writing style disu is smile prepare tawgrage na khanbagi ni ko aduna main so yauna dum ai se tawre in preamble khatang pa budi hayeng main stuff kumba ngamoi ko aduna mains ki so yauna sum hapsalaga dum prepare tawgibani ko aduna ni khatang broad oina aina yeng broad oina pathora is ko di sikumba pot se khar khar su lei ko li kai aduna yeng se ko man para yeng si thank you so much I am thinkers